Fenomen fantastično starih ljudi počeli su da istražuju Britanci u 19. veku. Kao okupatori Indije upoznali su ljude koji su, po tvrdnjama tamošnjih ljudi, bili stariji po više stotina godina. Sve ih je povezivala ista činjenica. Poznavali su tajnu solarne joge. Naučnici tvrde da je razlika u strukturi hlorofila iz biljaka i hemoglobina iz ljudske krvi nepoznata. I eto priče o ljudskoj fotosintezi. Miroslav Kiš, Novosađanin, prihvatio je način života Hire Ratan Maneke, čoveka koji je odrastao u Indiji, a sada misionari svetom i uči druge ljudskoj fotosintezi. On živi od sunca, vode i vazduha. Naš sugrađanin poštuje princip solarne joge. 16. februara ove godine ja sam imao prvi sun gazing i već par dana nakon toga osjetio sam određene promene pozitivne na svom telu, tako da sam odlučio da sun gazing približim mom narodu. Miroslav je umeđu vremenu pokrenuo i sajt gde prenosi svoje iskustva, priča o rezultatima, a pitanja mu stižu 24 sata. Pitamo ga koliko je pristalica sunčarenja u Srbiji. Ja raspolažem podacima i krenut ću od mog rodnog Beočina. Tamo preko 30 ljudi upražnjava sun gazing. Kažem preko 30 zato što svakodnevno, bukvalno u par sati svega, sve više i više ljudi kreću da rade sun gazing. U Novom Sadu ima negde oko 100 ljudi koji rade sun gazing, u Beogradu je to nešto malo više, dok u Nišu ima oko 50 ljudi koji su počeli da rade sun gazing. Imamo ljude u Kragujevcu, imamo u Kraljevu, u svim delovima Srbije po neko. Ja sam jeo jako puno, znači po 5 puta na dan, to je bila nezdrava hrana, brza hrana većinom, tako da sam se ugojio, imao sam 110 kg. Od 16. februara do danas ja imam svega 89 kg. I tu želim da naglasim jednu stvar. Sun gazing je prirodna stvar. Tako da sun gazingom se vaša težina balansira. Nemojte se bojati da ćete smršati. Ako vi to ne želite, ako niste u proporcijama sa visinom, vama se to neće desiti. Velike su pozitivne promene kod Miroslava, vrlo uočljive. Dioptriju je smanjio sa -2,5 na -1,5. Nema više problema sa bolnim kostima, viškom želudačne kiseline, a možda vam zvuči neverovatno, Miroslavu raste puno mlade kose. I sve to zahvaljujući suncu, izvoru života. Mogu da kažem, od 11. juna 2009. godine ja nemam potrebu da uzimam čvrstu hranu. Ja se oslanjam na svoje telo, kontrolišem moje telo i slušam moje telo. Ne da mu se povinujem, nego jednostavno da ga kontrolišem i da budem u skladu sa njim. Ako moje telo kaže jedi, ja ću uzeti pa ću jesti. Ali zaista nemam tu potrebu da uzmem da jedem. Miroslava sam zamolila i za praktičan savjet. Šta moramo znati i kako se odnositi prema suncu? Sun gazing je znači naučna praksa i može da je praktikuje svako. Od 5 godina dete do 99 godina, pa i nadalje ljudi koliko žive. Nije vam potrebno ništa posebno. Kada kažete solarna joga, to se ne odnosi na vežbe na koje smo mi naučili iz stočnjačke religije, da se izvode određene vežbe meditacije, joge i meditacije, nego jednostavno se odnosi na solarna vežba ili solarna disciplina. Zato Englezi imaju jednu divnu reč koju oni kažu sun gazing. Mi smo počeli da upražnjavamo neku našu novu reč, pošto je nova stvar u pitanju, sunčarenje. Jednostavno, sunčarenje ili sun gazing je stvar gde vi gledate direktno u sunce. Znači, bez naočara, bez kontaktnih sočiva, osim ako nisu pričvršćene za oči. Jer ako su pričvršćene za oči, one su sastavni deo vašeg oka. I to se onda računa. Gleda se svakodnevno po 10 sekundi duže od prošlog dana. Kreće se 10 sekundi prvi dan, 20 sekundi drugi dan, 30 sekundi treći i tako dalje. Najbolje je stojati bos na goloj zemlji bez trave. A zbog čega trava nije dobra? Vidite, trava raste u visinu.
Vi kad stojite na travi, trava kupi energiju od vas. Znači ona kupi energiju od sunca, ali takođe kupi od vas energiju. Tako da jednostavno ostajete bez energije. Znate, kada šetate po asfaltu, pogotovo leti, i kad hoćete da se malo ohladite, šta radite? Odete na travu? Sunce utiče na našu kompletnu obličnost, ali se to dešava po fazama. Radeći sun gazing, vi imate mnoštvo benefita. Spomenuo bi benefite sun gazinga praksa od 45 minuta ili 270 dana koliko se ona u principu izvodi. Nakon 270 dana vi ništa ne morate raditi, osim svakodnevno hodati 45 minuta bosi po zemlji ili po 15 minuta gledati na dano sunce. Benefiti prvih 15 minuta sun gazinga su umni ili mentalni benefiti. Praksa od 15 minuta do 30 minuta sun gazinga su telesni benefiti, gde svi problemi i sve vaše bolesti nestaju. Razmislite, možda pokušajte i vi, ali svakako naredne nedelje pogledajte emisiju Najbolji lek, kada ćete imati časti da upoznate gospodina Hiru Ratan Maneka.